Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Meghalaya Football Association kala Pynkup Burom ya Ngut ki thei Lehkai ka jilla ki bajuwan ra Burom ya ka jilla na ka jing Lehkai bha jongki ya ka ri ya ka insan ka perthei kini ki thei Lehkai ki kinthuk ka sanfida nongrum bad ka ribansi jamu kini ki Ngut ki dei ki thei Lehkai ka ri ki Lehkai persha ya ka Bangladesh ha ka SAFF Women's Championship bad khore ka jing job da laiko le iwe ha ka jing khun final ka long ha ka singi sa jan Jawaharlal Nehru Stadium ke Bahagua. Kesan Fidanu Rum ke Belayo ban Thep Kol hakani ke Chin Lehkai ke Belayo ru ya kena most valuable player. Hakani ke Chin Lehkai kalau penpau ke Chin ai Blei ya ke MFA nak benta kani ke Chin Pynkup Burom bat kali thu baka Kynmaw ya Blei ha ke Pol baka Belayo ban Thep Kol namar ke sngo thu bodan ringkat bat ka bat ya thu ru baswa ban mi shamadan ya Lehkai ru kala duai ha Blei bo nyarap ban yo Thep Kol bat ban yo ka Chin job. Karibansi jamu kathei apkol naga jilla ka mi khmat ya kari ka ni ka ching Lehkai kala penpau ka jing kmen ba kala yora e ka ching job ka ni ka ching Lehkai bat kala penpau ru ba ka don ka ching sier ha ba Lehkai lang bat ki bal kham slam bat kham tebet ha ka ching Lehkai namar ka di ka sien bading kong ya ka bani Lehkai lang bat ki Dia kerja ke Burom jogi si. Bani apa ni Burom ya. Sanpida riban si jamu tinggal today pi menjaga step bat instrumen sibun bagi akalat bania kedua kumni matrai sabarinya ke program ban ai ke jitu bekerpa gini Ngut matrai borok habis hapti ke bakpang namta ikom pila risa nyota ide lapas ya ka komisioner berikon ke state ini hak baik la batinya ya perbuat kodon menurut nak state ke sini ditang pila berang det ke kurs kom ka komisioner dan la batinya ikut buat ke ini susrong kom ka jalama namar kini ki samla ki budak jikli dari kini Lehkai football ru andai kita pada ya ke benta bat ya di anti ya ka football di mentagasi ni dokumen cubo ni pi sanpida bat bansu di negara ko jongki yo balik du mentak sephanni nak liang kam neglia football station ki paiba jong jela neglia brokaway kidap daga jeng dokumen ke bakrau bat jeng sungu ipi ya ka nam ke Burom bapundra ya ka jela neglia jongi lengba ka jila ka jongpi jungdon jongpi po ke Indian team hakalas AFC qualifying bapidon bapiliakai sanfidal yo ban Thep ya kabul hadin lagi pos nem kiri India kam jo Thep bul de bopi blabri ya ka report jadi kadai ka Burom ka bakra ya ka jila ka jui ka Burom ka bakra nam ka MFA nomor banila mi player ka pos report ini sobara ka bikir pangipi ya ka jingla jongpi baki bansi hak bandan apa ka Indian team bandan hak Indian team kamde ka kam bosuk lara pem tristom lara peminon lara pem practice lara pem gan ya ka discipline lara pem long ka brio ka badan ya kata ka mensi ban tristom ban yesha penumla bandan apa ka Indian team ndrai kini la tristom patila bandan apa ka Indian team baka jingdan jong piru kam simlong le nei penra ka nam ku Burom dagba manakani la kari India ka yo bandra ya ka saf tournament bat ka Burom kale cheke team India hi brockway bagi la sukomen bat mapi armur rup dan mata apo ka team bat kita ya kemen susu rukolong ya ka jila ka jong fisen pida haba hiwa ban Thep ya ka bul kata kalong ti ke ba snotna sukomen bat nakal yang juni hi ras komen sibone ya ka jingla jong pi ya ka jing tristom jong pi bardu ya ka Burom ba hiunra ha ka India hi brok away apo India
kim jumpa berkat ba na po meglia kimi ki player ki buku kini rehadin ka jeng ke performance ke jong pi armut player mengiru niya rengkat bat kiwi players jong kiwi gisti niru ha po jwa meglia ngimde ki baduna ngide ki beriu ki baklan ki betrestom bat ki badan ka sapperform bat ki bala ban Lehkai bha kejengla jong pi armut badan pokedian team ban proof ngamba ka performance jong pi ki ba ni ngilong apar bat kiwi pada ki player ni thei na kiwi ki state ki scam mafia armut pelong ka nuksa ya kini ki players ki jongi ke football team ke jongi ba kinang mi susu ki banwanra kenam ke Burom ya ke jelam ke ya ki pro away ki all the very best if riban shi bat santida pilala Lehkai phakatu phra ke Burom ya ke jelam ke ya ki pro away but ni dan community support we expect it ba pinang ya don apa Indian team we expect it ba pinang Thep goal ribansi we expect it ba pin defend ya goal but we expect it ba pin ra ka trophy susu nam ta ka din ja hi pro kowe nari pek tu ko belong mentak di Lehkai jongpi dan ba ka jingerman ba pinang kiu ba ka rinda hi kan kiu habre ba Lehkai football da yang jongki ki thei tu jongi ya da yang ke NFA nyai ku bepi ikir boker yang yapi rambat la ban pinjana susu ya kasap kapong ke jongpi Lehkai ba bat ni skem ba ka jong Lehkai jong ba jong pikat ni skem ki babon ki samla kan the jungi ki bodan hapwa la jungi kin yo mensi naraka sanpida bat riban shoot kila pan yo pan Lehkai hapwa Indian team mati Blei kimla ki the jungi na po West Hustles na po Jankia na po Riboy na po West District na po Garus Blei kimla nara kini kila Lehkai piru pide bala dei bandan kata kami siam apa jongpi ba piru aku gesni napo meglia jungi kerani bon ba ki player ki ban tension banyo Lehkai napo krin dia hi bro kowe je kumban Kynmaw fi nak yang jong ke meglia football association ni lapni ya kowe ka scheme ka bakatpang dan dikata ke insentif ka bakatpang ke bang yong ba kinu ki player kinthei bat sendrang lada ki yo Lehkai napo ke Indian team ni sai ai ka jing thu bakatpang lane ka special award mention snem le depan ai ka award hapo ka awards nai haga bangi ai ar ki khna gyo Lehkai napo ke Indian team haga spentin yai ar 4000 namata ki khna gyo Lehkai hapo ka northern 3 yai life 4000 bat ha ka senior team yai san 4000 tikini arngun na don lupah ka kerteng haka bangin splong biang ya ka awards ka jongi ka ba pisayo ya ka award ka bangin sa ai ka jing ne jongi kumne kamut bangi ai pisai pi ka jing ai pisai jongi pi kalong tang ka jingi thu bat rup ba pinangla bat pijana susu bar rup ba kinang mi susu ikna sama jongi ke ban Lehkai ke ban yo pan na po krin jagi hi ba pro kowe tidak liang jingi mata kum ka MFA bila kendiat jing ai subha jongi pi ka belong ka jingi thu jongi ya jingla jong pi Lehkai bha baru ka jing aimen sim jungi pi ba pinangla ban ya tension hak jing Lehkai jong pi na ka por support ki sabagan som adon kowe ban kerpat ki baro hangni ki players ni jong women football team jong state ka jongi nilai pengkhre dam ta national game la sumsnem ti subha ban ya testa subha ban ya long discipline don ki coach ki official ki PYP ki khia namar bagi kwa ba kalong pom jela media ni ni kwa ban ra ya ka thong mo ki kwa am kwa ne hapo jela media ni don ki spotar ki gon bahani phabi de metri stom long len e ke jumwa mo takada ye trei stom minot kapor gang ba fi pinya practice but ni semba dak jela jong pi illa ban ra ya ka thong la long ha women barka men's team jo hapo kada su ji bro be tangi tin ba kendiat all very best in the jupi workout tam namta jongpi armut di sabita bat irban si to Blei nodam kalipi ukur kuipi unyap ban terjena su kasat tafong ke bapi kita gong ngai Blei pisia baro ba ke Burom mingi masuk men anta kam bat Bangladesh ka team ka very good team tambah sakawi bat bangilong teli as a team ilong unity da kadaw ngilong sukte banek kaya off the ground on the ground dong ba dang ilong unity hapo ground off the ground
nisok boleh communications everything ilong easy deh. Te nang tangi Lehkai ngi island everything. So pada final ngi island everything. Te ilong ki Kynmaw kan ba last year ba ki rembat ka semifinal bat ka nipan. Te kilong kini ki seniors ki ong kan yang ki juniors ba ngi kwak ban sim revenge kan. Ki kwak ban job te nang taki ke pinpom yang ngir nang taki ong bed kani ke ho support India te ngi di ban pen i te ya baka India ru kade ka champion rong ngi patrem first match hadu mentaru nang kadang ngi happen i kan bang ngi day champion te ngi will stay as a champion tip lor kenya baro hapo India ba sakki supporters ru kim dadan phama te ngi sosi kan te ngada i final pat ki bun ki supporters am long yo mensim ke ngiru atai Ki goal ka ba fi Thep namar ba filong ka way ni kinong Lehkai ka ba dalam betul bhai ke India mo ang atram bakla ka semifinals ba ka finals fi Thep ki goal ga tu ka clip mar ka ba fi on Thep ki goal Snow kum no. fi snow ning kong de masen Thep ka goal nga Kynmaw yu Blei na jurang na long klem mo uru mo kam long ulong dan kat lang bat ngate ase Thep tu ka goal na chabang ale madan rong adwai sha long ai bor ya na mo bangan Thep ka goal ne long ka team jungi ban job ta te ningkong tengah Ngut yu Blei tengalong ka ngakwa hi ban Thep goal na du ben sim hi te kalong ngaru kalong tangsu ngakwa ban Thep goal nga sutu te bangan sat Thep ka goal te da kadaw kay ngalong ka tukas ni pat semi finals ngala decide lupa ken long rangadan hadi box ngap sim few seconds tangayok ka ball long relax ban Thep goal te ngale kumta ken kalong chicha te long akaman ken banga asyaban net game ngala plan kumno banga let kumno banga hap long focus hapo on the field kalong chicha ken final ru kalong kumta long hap take time long hap long very calm tangalong confidence atay India ko nakalong ko si kinten na kinten ka ba kila kan don ke gi jing snow gi kum ka player ba fi dan ma Indian team ham tang ba fi kamat nang nik ko jala Meghalaya Kong Blei Blei bala don katan am. But yang ka MFA bala Pynkup Burom ini hakan isi. Kadan kijisno nyat nomor kade ke first time jong aba ngala don ber senior team. Masuk main rui bala yo rai ke champion kat day ke first time don bok Habadan bersenior so ke challenge suka kabun dom challenge long kalong namar ba kane gade ga jela kai ka ba he dei hato hapor ba phimi samaran hato dan ketu ka mensim jing sir ne jing artatin hapi kadan em ningkong tingalong so long siir sir te tambalong onga kaniru kalong home ground jeng teng hablong more confident long te dang adap long hapo warm up te long kendiat long siir hi te dang de proper match pat tong ala jana along focus na tang tu kawai te katahi kalong da fi focus itang kawai am te long umdan jing siir long confidence long fila te ban ne kai katahi kalong hanga marwai kan kiwi te ki ba fi ya kalawai jong football ki tin thai hang ni po ko jala Meghalaya namar kumba kalong ki Samla kan thei jongi mo apa kejela om tanga bagi cukup bagi ni ki lai Lehkai ru ki club ki bobon kadari ndu ki saya nonton ndu ko jamba bani filan na kan jingi Lehkai ki club ko dana ko review ru ban ni ki mari India ki ko bofi ni piso don kam su na kam ta banang kinti yok football jong ki kin thei apa ko Meghalaya long kum ki khasi jongi tanga I daki long kim challenge ladi te long kawai te di ban challenge ladi haba your experience more experience til fi long would you give up kan ki bun ki bre pada la I kham khandiat ki la give up na ki la step back na te hang tu kapor kan ki fi long yo motivate ladi long kumno ki te ki la mo kumno ngam na di ban long challenge kum ta te long di ban proof ladi kan challenge ladi te katai kawai long believe in yourself nang ta keep learning and growing ta katahi kada important like in life na in the ground kata in football also katahi tangkaway and be happy katahi ngalong ngai ladi ngalong hapet na kiway nuksaru ngalong keep learning na kiru
long na ki senior su ngalong ngapet ngakeli jingkeli lang ngalan kan lang kumbangi juniors ting ni duna mo experience de maki ki seniors te ki bona experience te ngilik kili long kumnu ba ngin yo more experience bangiru ngin long kumaki kan te katai kawi long let kili keep learning keep growing da fila ban long full focus tang kawe da fi kwa hi am te pinsakyo ba long don't step back kan give everything long be focused on one goal and nai perkhat kanya ke studies is very important anta long mo da fi ka enjoy de da fi kwa long football professional de long fi di ban never give up kan di ban ayu bet fight bet. Last question, ngatrai filong you are a free player now, but you don't ki club ki bakwa kan sign tadi. Ladun ki club if you brought not ki approach ba kan sign, but kai ka ba flashim ne film flashim rain yang ban sign no club. Menta da ngapat perkhat hiri syata ngadang kwa sya ban long mentally relax ya la dia lang long so much pressure buan haki nong call iru tengalong akwa ila dia some space balong bangan perkhat ba kin nganet che kanu ka club bakam ha balong take care ba yangi katai kawai ngadang perkhat pat long commit ra menta da Kajing don jok pi brought not mo kan long ni kemangi ni sawan sedang practice pat bah ka team kalong gumna te long ake experience ki janga te bat jang ni dibansi ngelong ni dang push kini kisya khna ni dang I more experience ngan nyarap te yaki ba ke bang ayo experience te ngan I lang sane kan lang bangin kin kiu lang kan mo te atai tama ngin dang loy banyarap yaki ru ta ngin I everything ka badan nang atai. Thank you. Thank you.